Dobrodošli na Lucky Star Astrologija Channel. Evo, danas ćemo malo pogledati natalnu kartu Hugha Hefnera. Izabrala sam ga jer je dosta zanimljiva ličnost, vodio je jedan ekstravagantan život, počeo od nule, sagradio veliki biznis, obogatio se, živio u velikoj palači sa puno zgodnih žena, pa me zanimalo kako se to vidi u njegovoj natalnoj karti. Pokazat ću vam njegovu kartu. Pa pogledajmo. Prvo što nam pada u oko je da je Hefner u podznaku djevica i to nam nekako na prvo može biti čudno, budući da se uz djevicu vezuju neke teme skromnosti, nesigurnosti, čak seksualne zatvorenosti, a to nam nekako ne ide uz osobu kao što je Hugh Hefner. Tako da sam pogledala jedan dokumentarac da saznam malo više o njegovom životu, kakav je bio privatno, što on sam kaže o sebi. I on je recimo sam za sebe rekao da je u mladosti bio jako sramežljiv, što ne bismo baš očekivali, do te mjere da je čak crtao jedan strip gdje je crtao nekakav svoj alter ego, jednog mladića koji je bio samopouzdan, snažan, sve ono što on zapravo želio biti. Tako da tu vidimo tu temu sramežljivosti. Isto tako znak podznaka je i naša prilagodba na okolinu, znači opisuje neku njegovu prvu okolinu koja je obitelj, a on svoju obitelj opisuje na način, kaže da oni nisu znali pokazivati ljubav, što mu je jako nedostajalo u djetinjstvu, da nikad nije bilo grljenja i slično, da se u njihovoj kući nikad nije psovalo, što su sve te neke teme koje vezujemo uz djevicu, praktički ih opisuje kao nekakve puritance. Slično možemo o njegovoj obitelji vidjeti preko 4. kuće. Vidite da u 4. kući Hefner ima južni čvor u znaku Jarca, a Jarac isto opisuje tako neko hladnije, autoritarnije okruženje, dok južni čvor predstavlja neku točku gubitaka, točku koja nam je problem. Znači imamo i tog emotivno zakočenog Jarca u 4. kući koji opisuje njegovo djetinjstvo. Osim toga što se tiče djevice, Hefner je sam za sebe rekao da je perfekcionist i da je opsjednut detaljima, što su baš neki keywords tog znaka. Naprimjer, kada je otvarao svoj Playboy klub, želio je sudjelovati, to je dati onu završnu riječ što se tiče kostima koje zečice nose, oni korzeti sa ušima. Znači on je htio provjeriti da li sve savršeno kako treba biti. Ili kad je pokretao Playboy, znači prvo izdanje Playboya, gledao je razne slike raznih žena i nikako se nije mogao odlučiti koju ženu će staviti na naslovnicu, nijedna mu nije bila dovoljno dobra, tako da je na kraju nekako uspio doći do slika Marilyn Monroe. Ona se slikala gola još prije nego što je postala poznata i nitko nikad nije vidio te slike, ona nije željela da to izađe u javnost. No, Hefner je uspio doći do te slike i staviti Merlinku na prvu naslovnicu Playboya, tako da je uspio imati svoju savršenu naslovnicu sa savršenom ženom. Hefnera možda neki od nas na prvu smatraju jednom raskalašenom osobom, no on je prije svega bio jako dobar biznismen. Ništa mu nije palo s neba, za sve je sam radio. Playboy je pokrenuo sa nekih $6,000, od čega je pola valjda bilo posuđeno i uspio doći do vrha. Tako da su mu svakako koristile te neke djevičanske kvalitete, ali i smisao za biznis koji mu je došao kroz južni čvor u Jarcu. Onda, kad gledamo znak podznaka, uvijek moramo uzeti u obzir i u kakvom je stanju njegov vladar. Tu imamo, znači, djevicom vlada Merkur, a Merkur nam se u Hefnerovom karti nalazi u Ovnu, isto kao i njegovo sunce. Ovan je jedan dinamičan, aktivan znak, proaktivan. Znači ta djevica će biti puno živahnija nego možda neka druga. Isto tako, Merkur mu vlada i MC-om, to jest točkom karijere. I Hefner se zaista bavio merkurovskim poslom, čak i prije nego što je pokrenuo Playboy koji je već 9. kuća izdavaštva. Hefner se bavio pisanjem. Pisao je za jedan muški magazin i impulzivno dao otkaz nakon što mu nisu odobrili povišicu,
što se dosta slaže sa simbolikom ovna koji zna biti impulzivan. Isto tako vidite i da je Uran u konjunkciji s tim Merkurom i onda on boja njegov način izražavanja, daje mu neke osobine, samovolje, impulzivnosti i tako. Jer kad je Merkur u konjunkciji s Uranom, on ako smatra da je u pravu, ništa ga više ne može razuvjeriti. No taj potez se pokazao ispravnim, znači to davanje otkaza i ta želja da napravi nešto svoje. Jer Ovan sam po sebi je znak pionira, imaju ga naglašenog ljudi koji pokrenu nešto novo, nešto neviđeno, pogotovo tu u kombinaciji sa Uranom, kao što je Hefner pokrenuo Playboy. Ovan je također znak individualnosti i Hefner je rekao kako je on, dok je osmišljavao Playboy kao magazin, zapravo želio napraviti magazin koji bi se njemu svidio, nešto što je on htio čitati. Znači, zanimala ga je kultura, neki intelektualni članci i naravno seks, koji je tada, pričamo o 50-ima, još uvijek bio tabu tema, nije baš bilo seksa posvuda kao danas. Hefner je prvi stavio gole žene u magazin, znači to je taj Ovan kao i Uran, nešto novo. Naravno, bilo je prije časopisa sa golim ženama, no oni su bili baš pornografski, dok je Playboy osmišljen kao magazin za muškarce, ne pornografija. Onda, pored tog Urana koji je drugačiji, koji želi nešto novo, koji se ne boji pokrenuti nešto posve drugačije, imamo i jaku temu kršenja tabua, kao i seksualnosti preko sunca. Sunce se nalazi u strastvenom ovnu i u 8. kući. I još je k tome u kvadratu s Plutonom, što nam dupla tu temu, znači 8. kuća i Pluton su dosta slični. I Hefner nije kršio tabue samo u smislu tog pokazivanja ženskog tijela, potenciranja seksualnosti, već je bio i angažiran u pokret za građanska prava. Na primjer, objavio je intervju sa Malcolmom Xom, to je bio jedan radikalan crnački vođa. Malo ljudi bi se u to vrijeme usudili tako nešto napraviti. Također je u svoju Playboy emisiju koja je kasnije došla, kad je magazin već bio dosta popularan, pozvao crne muzičare i naravno mnogi su se tome protivili. Podržavao je abortus i tako neke kontroverzne teme. Hoću reći, Hefner, kakav god da je bio, nije bio neki praznoglavi celebrity, već osoba sa svojim stavom, sa svojim principima, malo širih pogleda za to vrijeme. Znači, zanimali su ga politika, ekonomija, građanska prava i to je sve stavio u svoj časopis. Merkur u ovnu i konjunkciji s Uranom daje i snažnu želju za slobodom govora i sloboda govora mu je bila veoma važna, što je nekoliko puta naglasio da neće cenzuru. Naprimjer, kad su ga tužili da su neke slike u Playboyu bile opscene, Hefner se nije htio nagoditi, nije htio nikakav dogovor, ustrajao u tome da on ima pravo na to i na taj freedom of speech koji je u Americi dosta bitan. Ili kada je pokrenuo tu svoju emisiju gdje su nastupali razni ovako muzičari i pozvao je crne muzičare, južne države su odlučile bojkotirati taj show, no Hefner nije htio popustiti i dalje je htio imati crne muzičare kao goste, unatoč tome što bi mu gledanost bila praktički na pola jer pola Amerike ga ne bi vidjelo. Tu borbu za prava i taj idealizam vidimo i kroz njegovog Marsa, borba u idealističnom vodenjaku i još u konjunkciji sa Jupiterom u 5. kući. Onda Uran na DC-u. Što vam prvo pada na pamet sa Uranom na DC-u? Hefner je imao 3 braka, 2 razvoda, imao je mnogo slobodnih veza. Nakon tog prvog braka rekao bi svojim djevojkama otvoreno odmah na početku da ne želi monogamnu vezu, već otvorenu. Isto tako, pored razvoda i slobode, Uran na DC-u označava i neuobičajene odnose, a što može biti neuobičajenije od života sa, 20-30 zečica. Astrologija je nekad vrlo doslovna. Još jedno mjesto gdje je astrologija doslovna je gdje se u karti krije riječ Playboy. Možete li ju naći? Znači imamo Marsa, dečko, boy, u 5. kući koja je kuća igre Play.
Kao što sam rekla, Hefner je u početku bio dosta sramežljiv i taj Playboy je doslovno bila uloga koju je on kreirao za sebe. Najprije preko stripa, zatim preko časopisa i kroz sve što taj časopis predstavlja. Znači, časopis je propagirao zabavu, lagodan život, seksualnu slobodu, u vrijeme dok je Hefner još imao doma ženu i djecu, bio obiteljski čovjek, no malo po malo on sam je počeo živjeti taj lifestyle, to što Playboy predstavlja, i tad su počeli oni partiji najprije u stanu, onda kasnije su partiji bili u Playboy Mansionu, jer Peta kuća je pozornica, to je kuća u kojoj mi prezentiramo sebe svijetu i zato ju imaju naglašeno ljudi koji su izvođači, koji pjevaju, plešu, nekakvi performans rade. I na taj način Hefneru je njegov život postao pozornica, jer je doslovno igrao tu ulogu Playboya, tu ulogu koju je kreirao sam. Većina ljudi sa Marsom u Petoj kući imaju jak libido, vole seks, žele seks. Više ga smatraju kao sport nego što su emotivno vezani za partnere i to je svakako vrijedilo i za Hefnera. Postoje priče da su u palači bile orgije, da je spavao sa svim žečicama i u to nam je lako povjerovati. Isto tako Hefner je sam za sebe izjavio da je spavao sa velikim brojem žena, znači imamo Jupitera veliko u konjunkciji s Marsom seks. Same žene nam opisuju Venera i Mjesec, evo pogledajte ih. Obe se nalaze u Ribama i u 6. kući, s tim da je Venera egzaltirana. Znači Venera je uzdignuta u nebesa, naglašena i tu vidimo kakve mu se žene sviđaju. Mjesec Venera, ženstvene žene, žene sa velikim grudima, Mjesec u grudi, Venera je egzaltirana, znači pretjerana na neki način. I to su nadnaravno lijepe žene, nakvarcane, mršave, duga plava kosa, velike grudi. Naravno, sa psihološke strane možemo vidjeti da je Hefner imao tu idealizaciju žena i ženske ljepote, no u samoj 6. kući te žene nisu u dobroj poziciji, jer je 6. kuća kuća slugu, robova, onih koji su podređeni. I tu vidimo taj njegov možda nesvjesni poriv da žene ipak na neki način podredi. One služe tome da budu lijepe, da služe muškom zadovoljstvu, budu uvijek spremne na seks i koliko god Hefner podržavao tu seksualnu revoluciju 60-ih, on je na nju ipak gledao iz jednog muškog kuta, nije se baš borio za ženske seksualne slobode koliko za slobodu muškarca da uživa u ženi. Postoje priče da je imao i mračnu stranu, da je poticao natjecanja među svojim zečicama, uspoređivanje tijela, opsjednutost izgledom, da ih je okretao jedne protiv druge. I to nekako možemo povjerovati za osobu koja ima sunce u 8. kući, znači voli kontrolu, može biti okrutno. Isto tako je u kvadratu s Plutonom, tu imamo te teme sklonosti manipulaciji, povređivanju, želje za kontrolom, dominaciji. Neke žene se jesu probile uz pomoć Playboya svakako, no bilo je tu i sigurno neke emotivne patnje zbog Hefnerovog utjecaja, što se vidi po toj 6. kući u kojoj se nalaze ženski planeti. Karijera. Znači imamo Plutona u 10. kući i koji je još k tome u konjunkciji sa sjevernim čvorom. Pluton u 10. može dati doslovno moćnu karijeru, dok je sjeverni čvor neka naša sudbina, ono prema čemu idemo. I tu vidimo da je Hefner imao sudbinu da mu karijera bude vezana za žene, pošto se radi o znaku raka. I još imamo onda tog mjeseca u konjunkciji sa egzaltiranom Venerom. Isto tako rak može biti oblikovanje javnog mišljenja, popularnosti. Sad Hefner je svakako to činio kroz te članke koje je izdavao, no budimo realni, žene na naslovnici su te koje su i prodavale časopis i osigurale da netko čita te članke. Južni čvor, točka prošlosti, ima znači karakteristike Jarca i 4. kuće i tu vidimo taj njegov introvertni, sramežljivi dio. Tu vidimo osobu koja je zatvorena i koja tek treba postati poznata, izražavati se na van, otvoriti se svijetu. No isto tako imamo i to neko čudno preklapanje tema, jer
Sjeverni čvor je u 10. kući koja je po svojoj prirodi jarčasta, a nosi u sebi znak raka, dok je južni u 4. koja je rakasta, a ima u sebi znak jarca. Naprimjer, kad je započeo s tim playboy lifestyle-om, napravio u svom stanu veliki bazen, no sam u njemu nije plivao, imao je skupa vina, no on sam ih nije pio. Isto tako glumio je playboya na van dok je još uvijek imao praktički ženu i djecu, i to je to miješanje tih suprotnih energija, 10. 4. rak jarac. Samo to potenciranje svog doma kao neke javne stvari, znači 4. 10. palača Playboy Mansion kao simbol Hefnera, on u svojoj ulozi domaćina u onom kućnom ogrtaču. Sve to nekako dolazi kroz tu os čvorova, možda kroz nerazriješen južni, riječima psihološke astrologije, možda nije osjećao svoj neki osjećaj temelja, ko je on zapravo, možda nije imao kontakt sa samim sobom, pa je gradio taj osjećaj izvana kroz taj ekstravagantan dom, ili bi pozivao puno ljudi u svoj dom da ga ispune emotivno ili potvrde. Možda kroz sve to nije pronašao sebe, ali je svakako izgradio karijeru, živio udobno i mnogi mu zavide na tome. Hefner sam priznaje da je dosta zanemarivao obitelj, onu prvu ženu s kojom je bio kad je tek pokrenuo Playboy. Jako često bi spavao na poslu, a ne doma, i tako nije mu bila toliko obitelj važna, bio mu je važan časopis da ga pokrene, i to vidimo kroz taj Pluton u 10. kući, ambiciozan koji želi uspjeti po svaku cijenu. Vladar južnog čvora, Saturn, nalazi se u 3. kući, znači da je jak interes za pisanje, izražavanje. I sad šta zanima tog Saturna u Škorpionu? Zanimaju ga seks, politika, tabu teme, kontroverzne stvari. On za sebe smatra da je kritičar društva koji želi neke dubinske promjene, jer Saturn je retrogradan. I tu vidimo te njegove interese koji dolaze još iz prošlosti, to jest kroz južni čvor. Zadnji planet koji ćemo pogledati je Neptun. Neptun se nalazi u 11. kući. I tu vidimo taj Hefnerov idealizam koji je vezan za humanitarne i društvene pokrete, što su značenje 11. kuće. Naprimjer, Hefner je donirao Kinseyjevom institutu. Možda ste gledali onaj film sa Liamom Neesonom. Kinsey je bio onaj doktor koji je prvi počeo istraživati seks, seksualne navike ljudi, što ljudi stvarno prakticiraju i tako dalje, što je u biti bio jedan od temelja seksualne revolucije koju je i Hefner podržavao. Isto tako je donirao Martinu Lutheru Kingu, znači crnačkom vođi, i to je taj Neptun, njegova empatija, želja da sudjeluje u društvenim pokretima, do toga mu je zaista bilo emotivno stalo. Hefner je doživio duboku starost, možda je tome pripomoglo i ovo sunce, egzaltirano sunce u Ovnu, u 8. kući, i svakako je bio živahan i u starim danima, bio je jedan vitalan starčić. Za zadnju suprugu se oženio možda nekih 5 godina prije smrti. Tako da eto. To je to o Hefneru za danas. Ako vam se svidjelo, like, subscribe, i naravno ako želite tumačenje možete se javiti na mail lucky.star.astrologija.@monkey.gmail.com. Do idućeg videa, bok!